lung o chak ye hun rei tak tu buai kan nei kha tu na chuan thiam sang ki ta kui kin kaung ta chu vain lo bom ka te balok Country tangin Special Court Prevention of Corruption Act Aizol chuan November ni riat sang somni pakhat khan Pu Zoramthanga son of Pu Dar Phunga late ramhun venglai thu boya thu tukna judgment order ati chuaka Pu Zoramthanga chu thiam chantir ani tuntrama hian Mizoram Chief Minister Pu Zoramthanga thu boi court a thu tukna chungchang kantar langdon ani Pu Zoramthanga hi Chief Minister ani masaklai kumsang zakosam ko pariat atanga kumsang ni pariat chungin ahlole ani in phulo disproportionate assets neya pu na le athunei na mangsuala pu ani a etiang hi thu boi in trandan ani Eru na daw Paul tia country trin Prism President Pu Vanwal Rotale Mizoram Upapola Vigilance Secretary Pu N Rothanga te chuan kumsang ni pakwa khan Pu Zoramthanga laka ACB a complaint an theluta chu Vigilance Department a hlan ani nuwa Vigilance Department Additional Secretary in ACB a July nikhat sangni sompok sangni pakwa khan athon chhong le a Pu Zoramthanga an pu na chu chui zui zel tlak ani le ni lo inquiry officer in Azir Chiang Pota tichuan chui zui zel tlaka ngayin Pu Zoramthanga laka September ni sompanga kumsang ni som khan thu boi zialu anita a Prevention of Corruption Act 1988 PC Act anti bok section 13 le IPC section 477A 201/109 via ACB case number 7 of 2013 jialu ane tichuan ACB Deputy SP Pusi Vanram Law bachu investigating officer case IO atan ruatani a case IO in court atanga search warrant amu nuwa September ni som paruk sang ni som atangin chui zuya ramhun venglaya Pu Zoramthanga in andaptran ane Pu Zoramthanga thu boya hian September ni somni pathum sangni sompanga a court a hearing tran ani a voisom thum pani hearing nei ni in hearing hung berchu August ni sompasari sangni somni pakhata nei ani court a hian sarkar ayo in public prosecutor Pu Joseph Lalfakomale additional public prosecutor Pu Silarin chungate andinga Pu Zoramthanga ayo in a ukil Pu Sam Joseph ading thung Thuretu mi somnga pali an oma chung zinga mi somli chu kota anin lan ani Pu Zoramthanga hi ai puk si phira an huana Mizoram Sarkara Agriculture Department bungrua Engul Iron Post Thirpal ban Zaruk Samruk le God Proof Awareness Kelpal Hlum Somthum manga le alo le anei in phu lawa pu ani a PMGS le Central Scheme dang noya contract na a contractor te atangin 3% la thina pu anibok ai pu case chungchang hi hansoi phut ila judgment order a chuan Chief Minister Pu Zoramthanga additional PS thin pulal nun thiang an court a hril danin Chief Minister in titura ati angin March sangni pakhata Agriculture Director Dr. O.P. Singh chu telephone mangin abia a Engul Iron Post le God Proof Awareness engemazat ai puk farma da turin ashrila anua manro engemazat chu Agriculture Department in ai puk farma anda ane pulal nun thiang hi Aizol Chief Judicial Magistrate pulal ngai moya zote in thu azot fia chuta chuan hriat tir ani angin Agriculture Director na Engul Iron Post le God Proof Awareness chu ai puk farma da tura ashil thule Chief Minister in poisa envelope ada apek chu Director na alan thu asoi ane Agriculture Director Dr. O.P. Singh le Aizol District Agriculture Officer Pu Silal Nilian atepo thu zo fia annia additional PS kaltlanga CM atanga thu an mu angin
angle iron post zaruk som rukle god proof wermes lum som thum chu agriculture kudam atengin ai puk farma da ani thu an soi iron post le wermes da chungchang hi congress mla ten assembly house an soi chuaka chuta chuan chief minister Pu Zoramthanga chuan ai puk farming society ne da 50% subsidy apek ani thu asoya subsidy nu a amanchu cheng sing kwa sang kwa zali somli ani hemin hu hian dr op sing le pu silal ni lian chu man tura ti annia ma se anticipatory bail anni man awangin atak taka man thei anni lo thung Pu Zoramthanga nu pui pi ro ni sangi po ko ta thu zo fi ania pi ro ni sangi chuan apasal chief minister Pu Zoramthanga additional ps pulan nun thianga chu agriculture department in iron angle post le god proof wermes an nei le nei lo zot tura ashil thu asoya iron post zaruk somruk le wermes hlum somthum chu ai puk a da ani thute aman po agriculture department an pek thute asoi bok pal thir ban le kel pal da na lir thei zrg 1520 khaltu pu arlal tan puya po in march ni somni pathum sangni pakhat a iron post zaruk samruk ada thu asoya god proof wermes ero chu babulan tractor mz01 1474 mangin ada thu asoi ani Pu Zoramthanga chuan god proof wermes le angle iron post hral chungchang a hriat anei lo thu le additional ps ne na ayu pu ka man tur bung ro chungchang soi anei lo thu kod a hrila anu pui pi ro nei sangin additional ps pulon nun thianga chu agriculture department in barbed oil an nei le nei lo zot tura a hril rungat thu asoya aipuk farmers association ne na 50% subsidy in pek ani thu asoi bok aipuk farmers association hroi tu tele member te po kota thu zo fi annia kel pal le pal thir bantur agriculture department atengin andon ngei thu an soi lom aipuk farma kel pal thir ban chungchanga hian ko thutlu na puang tu special judge pu vandal en moi chuan thuretu te thusoi atengin god proof wermes le angle iron post chu aipuk zaw tan pek ani ngei thu asoya hilai zawa huan nei ten an chhor ani ati judge pu vandal en moi chuan aipuk farma angle iron post le god proof wermes da chu atira cm Pu Zoramthanga nupui pi ro ni sangin cm additional ps pulal nun thiang hena asoi angin agriculture director dr op singan apek thu asoya pek theina dan provision a oma a thlon lovin pek thei ve ani ati a ram nei tu ten thing mau le thlai te ruk rulaka a him thei nan an huan hung na atan kel pal le palban chu an man ngei thu soi in aman na tur dik taka an mang chu ba ka agriculture department hian lo nei tu huan nei tu te tan heng bung ruwa te hi an pengei ti achiang boxi a thil dik lo omin a lang lo ani ati ai puk thu boi chungchang a hian ko chuan Pu Zoramthanga chu achua discharge ta ani hlo le rosum nei in milwa pu na chungchang han soi le ila Pu Zoramthanga hi Mizoram Assembly in Thlanpuya affidavit a atarlada arosum nei zat apung na sahle a pu ania komsang li pathum in thana arosum chu cheng nuai somnga pali 0.18 ani lain kumsang ni pariata chuan arosum chu cheng nuai za somthum pariat 0.02 ani a in thlauna chu cheng nuai somriat pathum point somriat pali ani heti lai hian kumsang ni pathum atanga sang ni pariat chunga amale anupuin an hlo atanga an sumlak lu chu cheng nuai som pasari chingriat sang li zatni somthum pali anga chut sak ani thung disproportionate assets chungchanga hian KSIO pusi vanram loma ACB deputy SP in April ni som ni pasari sang ni som panhia chief judicial magistrate charge sheet athe luta annuwa special judge PC act in alachonga KSIO hian August ni sari kumsang ni som pathuma supplementary charge sheet
Chief Judicial Magistrate a the lut le bok Charles Street masa a witness thu mi somni pakwa an oma supplementary charge sheet a thu mi somni panga an omboka avain thu hi mi somnga pali annia chungji nga mi somli chu kota anin lan ani Pu Zoramthanga hian a theil nei din mun ti chiang turin kota document sang a theluta chungji nga chuan lon cheng emuzat an lak natepo atel Pu Zoramthanga te chung ko in Zarkot Press Battalion ko rana tho lom pathian ram le missionary chomna a tho dan tarlan ani a Thlatin pathian rama cheng sang thum le missionary chomna cheng sang ni an thoa kum khata pathian rama cheng sing thum sang ruk le missionary chomna cheng sing ni sang li zel ani a ti chuan Zarkot ko rana tho lom an tho zong bel khom chu cheng sing thum che ani hi December sang ni pathum atanga November sang ni pariat inkara antho ane KSIO pusi vanram lomachu evidence peturin kota April ni somni pathum sang ni som pakua August ni som pali sang ni som pakua le August ni som thum sang ni som pakua te akala athil mu chu ate chinchi ania kota cross examination ero ti ngal ani lo Cross examination ti turin pusi vanram lo machu kota September ni somni pathum sang ni som pakua a in lana ma se stroke anei nia insuin a hrisel na din mun a that lo awangin cross examination chu son turin angena chu wangi chuan hearing le hunatan October ni somni pathum sang ni som pakua ruat ane thubuai ain chi awangwang nuwa prosecution in angen angin KSIO chu September ni khat sang ni somni pakhat a in lan turin kotin akowa ma se arsel na din mun that lo wang bokin ain lan lo le a emin hu hian KSIO pusi vanram lo ma chu medical board a kaltura ti ani a medical board chuan an en fian nuwa kota ding tlak ani lo thu report a antar lang emin hu hian KSIO pusi vanram lo ma hi kota ain lan le to lo nia soi ani Judgment order alandanin kumsang ni pathum atanga sang ni som sang ni pariat chung khan Chief Minister Pu Zoramthanga hian thlakhata hlo cheng sing ni sanga zel ala a December sang ni pathum atanga November sang ni pariat inkara hlo alak zong chu cheng noi som pani singa sang ni zanga ani anipui piro nei sangi chu sarkara LDC ani a December sang ni pathum atanga November sang ni pariat inkara hlo alak zong chu cheng noi ni sanga zathum somriat panga ani thunga heng hun chunga annu pa a hlo anlak bel khom chu cheng noi som pali singa sangsari zariat somriat panga ti na ani KSIO in Charles Street athelua alandanin Pu Zoramthanga hian a unaw te sum akol thu asoya a unaw pa po in a poisa te chu Pu Zoramthanga akol tir thu asoi boka a unaw pa in a poisa te Pu Zoramthanga akol tir chan asoi then khat chu Pu Zoramthanga chu Chief Minister ani wangin security thabik nei ani a chu wang chuan a poisa te kol tir chu a him jok dona angai wang ani thu le a fa te jinga felvak lote an oma chu wang chuan a poisa te a him jok na na kol tir an ni thu asoi ani Kotin thusetu sang te thusoi angai thak nuwa sarkar ukil Pu Joseph lalfakoma chuan Pu Zoramthanga chu athubuaya athiam lo nge ani ti finfiana atanga alan thu asoya dan anga anathei angbera shem turin kot angena Pu Zoramthanga ukil Pu Sam Joseph ero chuan a client an pu na chu omjenei lo le chanchan mu mal omlo ani thu asoi thunga KSIO in Charles Street athelu masaka document anei te chu evidence linglo ani thu asoya supplementary Charles Street athelu te po dan anga finfena thling ani lo thu le KSIO chu kota ain lan theilo afangin evidence apek te chu thitling ani lo thu asoi ani thubuai zia lu tak ani ma a chui chiang tu masa inquiry officer Pu Pisilarin Moyan kota document athelu te po dan angin Pu Zoramthangan thildik lo ati ti finfiana atlin lo thu asoibok
disproportionate assets chungchanga hian special judge pu vandal en moi chuan atena tur check period chu kumsang ni pathum atanga sang ni pariat inkar ani a eta hian kumsang ni pathum le sang ni pariat to pa assets hlutna le hemi chunga an chung sum man dan te chin che turani ati pu vandal en moi chuan pwd in pu zoramthanga immovable assets pasari an enfia thu soi in heng singa panga chu check period malam kumsang ni panni a siam zo to te ani ati a ramthun veng lai le chaltlanga an in nei te chu a hlut zong chut ni ma se check period malam le anulama an khoi chin sum sen zat te an soi chian thei lo thu asoi pu zoramthanga te chung ka bank account le insurance a sum an nei te jinga a then chu check period malama mi te an ni ti soi in judge chuan check period chunga account atang chuan disproportionate asset atling theilo chu wangin case hian poimo na anei lo ati special judge chuan case io pusi vanram lo ma chu kota tum thum ain lan thu soi in ai puk a tum khat across a disproportionate asset a chuan engma across lo anua risel lo na awangin aron in lan theilowa chu wangin medical board a career fara medical board in endikin doctor pathumin kota in lan turin afit lo ani anti ani ati special judge pu vandal en moi chuan disproportionate assets a finfiana aom theilo thu soin apui turangai inquiry officer pakhat la in ariat pui lo thu asoi ni atia danin aphut angin evidence aom lo wangin asum lak lo ain a assets atam ani kati theilawa disproportionate ani kati theilo athiam lo nge yemo athiam nge ani emo kati theilawa chuwang chuan accuse pu zoramthanga hi soibui tur lovin ka chu azalen ka akuit ani ati an puna dang pakhat contractor atanga 3% lak chung changa inquiry ti line pu zoramthanga chuan chief minister ani line PMGS waile central scheme dang noya contract na pe ka contractor atangin sanction amount atanga 3% an la ti apoma ma se an puna hian case io in finfi an amulo tia tarlan ani thung ole khangjong kha chief minister pu zoramthanga thubuai chungchanga kan tarlan theite ania minglam sual palte ti sual palte soi sual palte kan nei ani chuan ngeidam kan dil nga le an lo me